Kwaba BM Enfa Emra Badwam Mpensenpensemu so live on DSTV channel 280. Sanso and Go TV channel 119 so Ocean live so I'm streaming live on YouTube. Search for Adom TV. Na also share mo bi enye bi enhwe ja comment to ase ye beje bepam ne yakenkan ede ma quickly am kwa man so na me Minister for Information Honorable Kojo Oponkroma ekodi nkombo about Ghana buying any Ecowas na motu omutu ewo Niger. Ghana for bebre express say a lot of reservation, sentiment or how concerns ewo ho. Still my position they say Honorable Kojo Oponkroma, good morning. Good morning, Honorable Kojo Oponkroma. Me pa chobe timi o mute on one honorable. I was with me. Good morning. Betonka. Net is saying, Boko na nso e. Adom. Nyamias, me sre wada technical for mama hunu MC my hwe Honorable Oponkroma e wa hadom ebi na etim no eni ekobo. So quickly hwe say ye ka say Ecowas anamoto a wotu e wo Niger no akwakosi say. I was edikan maminchia wahefo ahwe Ghana ene amicro ene Ghana sanse momoti TV na ko Ghana borders echi ti amicro ahwe ene Ghana na me nam wase adwuma pa moye so kasa no kasa Ghana for people express reservations na nka mebisa say o ma express reservations about them. Esan se se obisa Ghana ni bia se asemo aba wo Niger na Ghana ene Ecowas yemfa ya no kan asem na se yemfa sojafo na enko so bo a obi aba express reservation say there be ema yemfa sojafo enko so bo asem no na mum yemfa ya no kan obi aba ka so ka diplomacy enti se yebisa question na sa dia answer ebenya no na yebechirim si obi a express reservation na nso nye sa NSC 26th of July about 27th of July no ena Niger for omo presidential guard enye soldier for no omo a ehwe president no so no ana guard unit ehwe president the bambo so no omo se omo atu na de so na omo achi no a free sada no in fact first no Niger ami na nkasa na omo no omo nya adre nti omo ka say senior esi mre bi abesin kwa omo try Coup ami ne stop wo no omo ka say nka omo be stop wo bio be kire na ami fo no omo yi ami pani de obi foforo si fo no so issue statement say ami no ne presidential guard no kokko a omo ho fo e na bewu enti no omo jai omo no omo enko. If we no Ecowas very worried, say the Eco so far Burkina over Mali so far Niger dodo adin kire amamu ebuama omaino akwetia ne mabi no baby ho abekona soja for etuegu baby abekona presidential guard for etuegu no security situation in West Africa no emu ya evrem until Ecowas to one amount. Ecowas emprenum 27th of July no emprenum na Ecowas to mpanimfo so monko cancel no edikan President Patrice Talon na of Benin Ecowas man kwan e man koye ankosiaga President Mahamat Idris Deby of Chad Ecowas penny Bola Tinubu Ema na kwan mane koye ankosiaga ansana Ecowas to President Abubakar Salami, former president of Nigeria, or ne Sultan of Sokoto, so omunko cancel no omukra de omkoye no presidential guard for say omunhia wonko enti omusuma the omufriend low ranking officer be say onkoti omuasemumra 9th of August and omusuma former Central Bank of North Nigeria, Ira Lamidu Sanusi said onko. Ono so koye no ankosiaga. 12th of August ya na Malam Mpensenpensemu ne asofo mpenimfo efi Northern Nigeria.
omuni Sheikh Abdullahi Babalawo ekoye eno de omkoye no omu sa agoya so fo mpanyimfo nti eja omu tie omni ade ba no so ankwa kusiaga nti Ecowas say Ecowas nhihye mu se asemba na se ye no kan na se muntia a edum pempenso bi a yetumi esoma asrafo se omumra na omumbe solve problem no enti ye pese ye diplomacy Ecowas ye pese ye diplomacy e solve problem no na se watum penimfo be numa bana wuntie dia ene joint chiefs of defense staff no omumfia se nya homboa se ehuko hia se diplomacy na nya adwuma na se wo se ne Ecowas eye no emre bi abesin kono wom de asrafo be solve problem na Ecowas nhihye na ka ho bi enti joint chiefs of defense staff for me meetings me no dia etwato no we fiada ya abesin kwe ti fiada ya omu wie yo mo announce se omu hihye nyina ready se nkomo na mpenifo pese omni Niger fo di no se Niger fo ammo homode no mani nkomo ma na wie peye na se hu ko hia se asrafo be komu dia omu de oma ready akwasi ube here less than 24 hours after that no Niger fo no ese afidi Ecowas fo no mrama omu nkasa enti former president Abubakar Salami ya okoye ya na omu pese ombiti se omati na nwanimre ye check na o hostel a ono mudi nkomo a omuso echero manjin se ka omunya Ecowas mom mfie miensa ansa na omasan de dodo adwen kire amamu no ababak na omu pese omu solve security situation no na a few other things eno na meka se ya nkyere mu yie mo bi antiase na obi se obi se nti yemfa ya no kan na se yenkokon tokwa obi abeka jo se debi because obi ampen tokwa but ye mo obi atiase the antecedents baby asem ifi bae ni baby ababedo obi abeti ase say oh okay asem no say nete secondly enye de dikan ni a eho akohia ewo baby mu say Ecowas omode asrafo ebekọ akoso obu problem wo baby mi nka say enye ni sa but me ma abakosem okay early 90s no ansana Yebeba democratic dispensation crowd Ghana kama Liberia ni Sierra Leone start ye time na Yera Rawlings NMC Yera Abacha omukra no munye constitutional elected government but asem si wo kwa ehwa o man na kwa woni himu a ibi betumi abekan wa Ghana for woni ade no omo mobilize Ecomog ekoho ekoboa ekopata kwa no President Kufuor ba 2002 asrafo etushe Cote d'Ivoire ban so September 2002 President Kufuor and Ecowas mobilize Ghana asrafo mko Ghana soldier for economy 256 and mkoye ekoboae ema omuso abosa asem 2013 Yura Mahama beye Ghana mampeni Mali abra tuatetom no efiase wo northern Mali omo terrorism omo tushenkofo so ni ade Yura Mahama omaye a soldier for by 120 kan Ecowas force no ho se omo Mali aban na omo ne sa tuate dom na edinsin hu ho no omo ne omo solve problem 2017 ya crampo de ya jame president of Gambia no 2016 ye to aba no luzu ye no start say yemu wosina say ko na nsemsim bi ni ade Ecowas man so to say to aba no wen wini na ofu so problem a court ne kokoso wuntumi nkasa wote ho nko enti Ecowas mobilize troops Ghana for soldier for na ka ho bi Ecowas mobilize troops say 7,000 and omkoye January ni mo na Senegal for troops no edi kan Ghana for troops ni ade kan bi iwura Gambia anche ena ya jame nkomo ana omni ni dia no si ontie no na wo safi ono efo plane na oko enti Ecowas nhihye mu no Ecowas de si Ecowas ni so no se dikan no ye beka asem no mayi atoye but nkomo no so mu dia du ba bi obi o ho na agin se nkomo na oni ni di no obey o se adanko dada do o any say on for serious that enti Ecowas so nhihye bi ekoba na saa omtumi ma asrafo ekoboa mpempi no se na me ma wa bakosemi ade ayakọ bi but Ecowas ni so ade a mama Ghana ban so atene se enyo mo pene so omde asrafo beko okay ye nyina ye fa ho de ni esunsun ni empaibo enkasa nkyere ye nuanu ma wo Niger a se o ma fa mra na hye o nsam ade a o mo pene o mo ye no o mo nkasa se da bi de Ecowas ni o mo kan o mo ntiase na enkoboko ne ho ankohia se hye da ho ade ye adwuma no
Okay, eti minister yan hwɛ ade wei ne Ghana fo bebre pese hu ye se anamonto ya Ecowas etu aye so ye kan ye commitment ewo mu ye de ade. Okay, ye nuru sa stage no say this ankomo no ebidi animu a diplomacy nkomo na ye hwehwe ye be mese no. Okay, e be create a lot of apprehension, so ye nuru ho fear that way na omo ye meeting chiefs of defense staff omo ye meeting omo ehye se omo kase se ehu kohia se enkomo na nyi yi no de asrafo obekọ a nipa hempo na wo se omo de kọ. Okay, ti nipa he no oman bia he na wo de beba helicopter he amoka he yi doctor for he de fear that way na omo wi ehu meeting na wo twi we say menim se omo bema ehu information wo se ba aban mu nyina yeso yensa ka. Okay, after omo ko yes meeting fear that way but you know and come as say ye di diplomacy and no na make us say ya ma de urubo na nkofo mo bia ntia say Ecowas nka say kokuntoka o Ecowas say yentena pon ho na nkomo no ye hu asem ne ko eti yan hwɛ ade wei so yenim se Ghana de hye bi ewo Niger Ghana de hye bi so fria ekofa jene ene ade free Niger eba yeman emu baby ya ba bedru ene hyobo na ejina Niger no ehu be hia se enmanim ye aba beto anamo akofa na de hye de free wonom na ya pe kwan bi esi ano kwan se na bi amanfo bi so emfiri ankoso enkodi dwa e Niger na ankofa torenche mi ameto man. Meaning said discussions also not just in Ghana but among na about the interest of nationals I work sa or mine emu sa ankomo no ewie ni pumasibra there was a to say Ghana ban ye ka ekere yen Ghana fo a wo ho ne ade no ye be mana de wo be kai a enye didi kan ni a asem bi aba oman bi mu a Ghana fo wo ho enti aka ma ye wo protocols ka credit da ho a bibi sa ba ye hwe na ye de eye adwuma na sentem Sudan wo be kai a de si wo hwe na ye wo quite some measures a Ghana ban etumi use through your diplomatic channels no na nye Ghana nko amaya hodo no edi ehun komo but say die si Ecowas ni so a obo de wuro diplomatic and common say mo ma diplomacy no and succeed na ehun ankohia po say sa na evacuation ni military intervention ni ade no even though the various groups are also on the same man omoye ehun enhihye onabu kojo pa nkroma menim se asemi ba ade ba ko anipa bebre ka nwasme bi a wati bi ese elus asif se Ecowas nye interested no kwan a the head of member state efa so ebu ne man ba samanfo ne bufu no osori kakra bi a Ecowas minie amanfo bi say is Ecowas also being fair to timamfo no fi say the we are one penfo ebu o man no money enye ho no Ecowas ye di on but o mkekom kakra bi pe na Ecowas ama ne ma so say ye be no akasa wa mpren dia ne say ye tuja gusu anisa asem de ba obi atumi ka ne de ne mum de bia sana meka ne se utumra na wa kyeresi yemfa coups miensa akoso wo Burkina ne Mali ene Niger Burkina den ne ma uno omo ye ku no se de nti na omo ye omo se etuate domo a atesi northern Burkina terrorism threat award northern Burkina no omo hwe a civilian administration no intumi nso ano ye nti omo sojafo no e ba beso ano Idikan civilian president na owo no wohwe nkratem a ene graphic a me kan wohwe Africa statistical report aba abaya na oteso sabrem na sika ye de bo oman no ho ban kra na opejam defense spending na kosoro ema etuate dom no adwuma na omopese omo ye wo so no omo ebre asea ne sa ene sojafo no be fire because we essentially the report na da ho sa etutrasem na perform ana se gina ho ana page report na se page enti no kwese na omanpanini ye bibia na emfa kwan so na Ecowas ye din ana omo se omo ba be stop terrorism say terrorism na US komali terrorism na omo ka so omo be solve no aba form ana se page report na da wani me sure send an graphic when report no so me nya copy online terrorism no iOS Niger yi kura ya nkofo say
France when they be am so too much actually see almost statement or issue 26th of July now no man can France once almost say terrorism and economic conditions within the last 3 weeks or mobile terrorism na koso enti so no kore say obi nye na de bi and Ecowas din but honorable 3 weeks assessment and yet too short a time to deal with a situation be an hour for a longer period more so sakiti ba entre the near benya quote unquote some referrals be to me Adom ababere maybe take it time and say no to me stabilize it so I say now Ecowas pen for so we had 3 years to stabilize the country then return it to civilian rule. In fact, so when you cancer pe make us examples now across other countries. No more any 3 weeks no swear. Okay. Omo they abro 18 months no swear. Because you see, do adwin chira memwo no. Akwesi de ma wo anope utumi share shirt ebetena studio. Every issues could asem ya na okan. Eda no na me hwe agena one na wo ma ho warning ne ade no. Because of do adwin chira amemwo. Eda obi beka se media bibinti metu saa dodo adwentra membo no every hon so wo akwazi ukotena studio na wo kase saa soja ban no agenda 111 kwan mo fa so ayi no mpa bo mbebo wo studio wo kranye bi odi akra bayira etutra semo nti wo hwe data na etutra semo na ebi mo se enu nti na wo ko ati asese aye west in various parts of saa amaya hodo ya mema okay. Uhre Senegal na same Senegal president na so person start sa term commodity. Yeah. Ecowas royal ne tu ho anamo a se say sa asem no. O se wajai. Uhre Gambia ya jame. Ya to aba weluzu o mampene oti adwam. O se onko Ecowas anye din. Ecowas tu ho anamo e no mo hwe na o mo e de asrafo ko ho a ya jame ofiri so. Nti e no kore so ampa se we have evidence na no cross so one pass o se makasa assembly aba obi atumi kan no akan but we have evidence no say no cross so one pass say o mampanin bi saa kusi akoso nia mabobo a kire o mampanin bi nana wasesa mbra no se onko na ma soja for enti sa security and terrorism na terrorism no so a omo ye no abafo mo na say but me you me can the same thing about Côte d'Ivoire what you say you bet me can the same thing about Côte d'Ivoire. Na Côte d'Ivoire for sesebe ho ebinsi ho. Okay. Mi Guinea esi nchen a eno me no be adwen e wo ho. Se aso mampani no ochinchim emra no kakra na Ecowas ammo ho ewa. Guinea metumi ayi Guinea esi ho na no na utie Ecowas mpanifo na se meme na no pa. Omukoma no mde so omankasa omugitum se ne fa ba bi no womo entu ho na montem omankasa agi atom nanso entu beka se ba ku bi omantu ho na montem ne ntino omunya obi ama ne nyane sa menye ne sa na obeka ona me ja kwa mo akobat miehunu what is government definite position se koba se diplomacy no e failure is Ghana government committed to se obena fam de bia tai Ecowas achi ama asumdwe aba Niger, even if it has to lead to war. Ghana abide position 1990 balance sign. Okay. Ghana abide position they say one, yani Ecowas and ya de boom. The kind say say diplomacy here juba. Me anope ade a mesre say, yeah, ye this ankomo we nyina. Say any be na Ghana e prepared ana and ade na ya enwe ho ne ade a wo send message a kire Burkina for no ni Mali for no ni Niger for no say masem no ye prepared say ba beboa mo. Nemum kasa ahodin we say yemfa ntrobi yemfa mane on bi se hwe mo ne Ecowas mpanifo ni nkomo na wie ntoye ne ho ankohia say dia Ecowas ye ne da no on besan ayebe me gidi se ho no ye de ye nkomo no kwa ebeboa ye. Ye bala se breso anya bre ni atwe nkomo na no pai. Nyame nka mo beda se akwesi. Koyo Ponkroma a member of parliament ma de she wo fo ase ayebe in the eastern region so ya ban so afo hwe amanebo eho ensem so bedwam eni hwe.